Vandag was nie dalk die beste van die dae nie, emosioneel gewys. Daar was sekere oomblikke wat ek gedink het, ek weet nie of hy noodwendig dink ek gaan aanpas in daardie area van sy lewe nie. I think this is where it gets complicated in the sense of where the reality starts getting real. I'm at that point as well where I'm ready for it to all end, whether it be that it work out or it doesn't, but to kind of have that clear indication of where I'm heading in life next. Lawrence sien ek definitief sy kan die hoë vlak van energie van veral my familie match en dalk nog verbysteek. Wat baie belangrik is. Teresa aan die ander kant het so geneigtheid om al die mense rondom haar te grond, om mense bymekaar te bring. Altyd van daai eienskappe is ek bewonder dit in hulle en ek is mal oor. Ek dink Ewert is verlief. En dit laat my baie goed voel, want ek sien hy's gelukkig.